Dvojica seljaci sedi tako na celo, nekoja poljanka, gleda ga selo kako na dlanku, uživav i si ga tepav moja bet. Vikate jedan kire, no ni ovo selo, gle, liči nekako, tačno ove trpe, ubao ni selo, ubao, A najviše mi se sviđa u moje selo, kire, što nema od onija muški što spije s muški, gej ti je što gi vika, nema koje nas. Ej, nema, pa nema be kire. Trpe, siguran li si ti da nema gej u naše selo? 100% sam siguran. Dobro, ja te prašam, ja tebe trpe, vika kire. Ti, na primjer, spajali bi se s muško ti dade nekoj 100 evra? Ti tačan li si? Čuli me što ti kaže? Egi, neću ti jave, kakvi 100 evra nema šans. Aha, a da ti daje nekoj 1000 evra, spajali bi ti se s muško? Ti gluvli si, što je rao? Kakvo muško, kakvo spajanje? Nema šanse za 1000 evra da legnu se s muško. Aha, nećeš ni za 1000 evra. A da ti dade trpe nekoj tebe 1.000.000 evra, legnali bi te ga sa smuško? Pa sa ga za 1.000.000 evra, ke razmislu, što znam. Pa vidiš be trpe, ne da nema gej ljudi u naše selo, pare nema be trpe, pare nema u selo.